Političar Milutin Mrkonjić prve dane nove godine proveo u KBC Dragiša Mišović zbog obostrane upale pluća. Milutin Mrkonjić je danas rekao da se odlično osjeća i da mu društvo pravi dugogodišnji kolega koji se nalazi u sobi pored njegove. Dobro sam, odlično sam, sada ide kod Borisa Tadića da pravimo koaliciju. On je soba pored mene, ovde imaju veoma lepe sestre. Ne mogu da im vidim lica, ali mogu da vam kažem da su najbolji i da se odlično brinu o svakom pacijentu. Nije im lako i trebaju svi da budu svesni koliko je ova pandemija opasna. Trudim se da slušam sve što mi kažu doktori. Telefon ne prestaje da mi zvoni. Svi me zovu da pitaju kako sam. Ljudi se zabrinuli, izjavio je Mrkonjić. Tokom jučerašnjeg dana, podsjetimo, Mrkonjić izjavio da su rezultati na koronavirusu u njegovom slučaju negativni, ali zbog upale pluća se u zvaničnim medicinskim nalazima vodi kao COVID pacijent te je zbog toga hospitalizovan. Rezultati su negativni, ali na skeneru su videli neke promene, ne znam ni ja na čemu, pa se vodim kao COVID pacijent, rekao je Mrkonjić za beogradske medije.